Ekitaldia arratsaldeko 5:00 hasi zen. Tailerretan parte hartu nahi zutenak Bilboko Religiosa Maria Immaculada eraikinera hurbildu ziren, Castaños auzoan. Lehenengo, antolatzaileek ikasturte honetan emango dituzten tailerren berri eman zuten. Aurten, geriatria, garbiketa, ingelesa eta euskera dira gehien lantzen diren tailerrak. Pero que podamos compartir muchas cosas, enseñaré euskera lo que podamos y si no, pues lo que venga en el camino, ¿no? Ondoren, ikasleek beren burua aurkeztu zuten eta haien helburuak partekatu zituzten guztiokin. Me alegra bastante que exista un centro como este que dé la oportunidad de aprender otros idiomas, ya que eso nos abre mucho las puertas. Tengo 4 meses de estar acá y encantada de haber encontrado esta comunidad y que me hayan dado la oportunidad de estar. Buenas tardes, mi nombre es Ildemaro, soy de Venezuela y pues vengo con mucho ánimo a hacer estos cursos. Soy de Bolivia y estoy muy encantada por encontrar este centro y muchas gracias a la hermana Maricruz y voy a hacer el curso de euskera. Amaitutakoan, antolatzaileek hitzaldiarekin jarraitu zuten eta komunitateak beraientzat duen garrantzia azaldu zuten. Jarraian, integrazioari buruzko bideo bat jarri zieten eta hausnarketak egin zuten guztien artean. Amaitzeko, guztiak animatu zituzten ikastaroetan izena ematera Bilbon errazago integratzeko.